Imanyi Jumatatu bono ni gotogoijaga korua sechera ya Nyamira sibono abasamaria bayabanyara bagotarira abasibwa sechere yo anene sekirenga kyo chaka omwaka na barabo sabasibwa banyara bako kerege tambakire kyo asebanyora abageni batari babotambe sechere yo anene no maite go sechera Nyamira nero kolende omurikyo do Josephat Yamisi nigatwara roboti rokobwatya Buna enchire ya mohi gusanga na bali babwate okugania sebinyero bito lituko lya lero nigo engayo yokabeire omo speaker we county ya Kisii Kerosi Ondieki amono mwancho we Margaret banyara ko bagwikirana sechere y'abasiwe Nyamira eligo chengira ogochaka ku mwaka omoya o 2024. Siku ya leo tumekuja hapa Nyamira Prisons sababu ya wandugu wenzetu ambao wako hapa kupitia kwa ndugu ambaye anaitwa Rotich ndiye alikuwa amenialika, na leo nikaona na familia yangu badala tuende kanisani baadaye tuende nyumbani kutengeneza mandazi na kufurahia mwaka mpya, tukasema kile ambacho kidogo tulikuwa nacho badala tukule sisi peke yetu kule nyumbani, tukaona ni vyema tukuje kama familia tuishie pamoja na hao wandugu wako katika Nyamira Prisons. Ngwa ntalirete kerona asibire ngwa ndoche kerona arwarete na kigeko era twatiga mune family kolia mandazi na megati twateba tugende korora bali bakale asechera tuli na barabwo tusabe na barabwo tuchako mwako muya asomore gago kwana amonegeta seni kya Ndizi TV nigo omosbate Margaret atabiringa basibo banyare ko bakwebwa sechinga kichanyare cyuba chigweta ekikyabairete ere amonenga yae koirege tambokero gyo gusanga amona barabwo. Kwa hivyo nikaonelea ya kwamba kwa wakati mwingi tunasahau hao wandugu na wadada ambao wamefungwa magerezani, hakuna mtu anayewakumbuka. Kwa nina agokire kiagarana nyoranga aba abubonsi baro barukwe 24 nigo bali na afyengia ekworokinga babisa babo nigo balendete buya batotere iribuya batosomeire bibungu buya abo bisaba banyanyimbo sechere yo bakorowanere omokonyi bo muteneneri anene sechere yo Chief Inspector Emmanuel Omotolema banyara ko bakogokera igitambukiro gitaro iyo yabene ya Kerosi Ondieki amonenga yaye. Nashukuru sana Madam Margaret kwa kututembelea leo kwa niaba ya officer in charge Senior Superintendent Mogaka. Tunashukuru kwa kutufungia mwaka na kutufungulia mwaka vizuri. Hii forms part of the rehabilitation process ya prisoners ambao tuko nao hapa. This is a great time that someone is sacrificing what maybe they would have prepared for their family. Tarehe moja wakaona wakule na wafungwa. And the better name maybe we are using is clients. They have come here because of many reasons. Chingaki echecho nigo abasibwa abo igo banyara ko bakwanyara libaga liokonyora engana yogosegeta nabo igo banyara ko bagosanga endagera gati yabo chisoda amone megati echo chanyara ko bachikwena noa amonenge yo ya Kerosi Ondieki chakula na pia ametuhubiria na tumefurahi sana na tumemwalika pia mara nyingine atutembelee na wengine wote ambao wangependa kututembelea. Tumekunywa, tumekula, hata ameleta keki. This is a rare thing around here and it is a sign of sweetness and blessings to our people. Ine nunyale ko bagokomanya sechere ya Nyamira gotoka. Ikiwa unatokea pande za Kisii tunakuomba uweze kufika sehemu ambayo inaitwa Kadongo. Mbele kidogo utakutana na junction ya Misambi, kisha baadaye kutoka hapo hata ukiulizia utaonyeshwa you'll take a turn on your right, alafu utakuja mpaka jela la Nyamira liko around 3 kilometers from Oyugis Kisumu highway. We are doing our best to make sure that they are going back to the society and do the best back in. Egera baunchoreri chimbwa nebikoru ko bakoirana chinga kichaelira abana baito babe no moremba asitore na intu to barenda asobo oboronge mpaka Nyasaye goika ekera akoirani oborwoti bwense acha konyoranga abantu twensimbi ngingo reportere gataseni kya Ndizi TV kurwa echera ya basiwe Nyamira yegotoka ime county ya Nyamira eliterane Josephat Amis